Ханижәаба шықәса раԥхьа аԥсуа жәлар рылахьынҵа аӡбаразы раԥхьаӡа акәны знапы аҵаҩыз ашәҟәы иннагӡаз ароль маҷыму иабзоурахеит аԥсуа школқәа раартра, рхатәы бызшәа иацәымшәо аҳәара. Усҟантәи аамҭаз игәаӷьуа цәанбжьыҭгарала аԥсуаа рылахьынҵа зыӡбарц алшоз ашьаҿақәа рыҟаҵара. Аԥсны иазыруаз, ҳаԥсуа бызшәа иазыруаз, иқырҭуатәны Аԥсны аҭыԥхьыӡқәа шеицыркуаз, ҳауаажәлар руазажәа абри ашәҟәаҿы иадырҳәит. Усҟан ус аҩра агәаӷьра уадаҩын, аха абарҭ ауаа иргәаӷьит. Абри ашәҟәы алҵшәаҳа усҟан акгьы имуӡит, изыҟамлаӡит. Сталин иԥсы ҭан, Аԥсны хаҳамшьааӡа иҭарагь зыбжьы зыргоз аԥсуаа агыламаҳа еиҳагьы ирхәаҽит, еиҳагьы ашәарҭара Аԥсны иҭагылеит. Аха иара еира, иара ашәҟәы абас ихырҩыз, зҿахәы зҳәоз аҵарауаа ахгылаз, ари џьоушьаратәы иҟалеит. Даарак раҵанакуеит асеиԥш иҟоу аиԥыларақәа рымҩаԥгара, аԥсуаа рыхәаҽразы акырынтә рҽԥыршәахьан, аха урҭ иаадырԥшуаз аидгылара иалнаршаз рацәан ҳәа азгәеиҭеит Дырмит Гәлиа ихьыӡхо аԥсуа ҭҵааратә институт адиректор Арда Ашьба. Атема ишьҭнахыз акырӡа ирацәоуп. Аԥсуа топонимика, аԥсуа бызшәа, аԥсуа школқәа, аԥсуаа рхыԥхьаӡара аиҵатәра аазырԥшуаз, аҳәаақәа рырцәара, аԥсуа дунеи зынӡаск армаҷра иахьагьы ишьақәгылоуп, уи еиԥш иҟоу азҵаара апроблема уадаҩ, убри аҟынтә ҳара есқьынагь ҳазхьаԥшуеит ари уасхырка ҳасабала ажәлар зырҿыхоз, ажәлар ркультуреи, ртрадициеи, рбызшәеи, рҵарадырреи раԥхьаҟатәи рԥеиԥш амҩа ԥҵәамкәа иҟазҵо ишьҭнахыз хымԥада иахьауаха интересаӡоуп. Аҵарауаа ргәалашәаратәы еилатәараҿы ажәахә хада ҟаиҵеит аҵарауаҩ Ҭемураз Ачугба. Иара хәҭа-хәҭала дазааҭгылеит Ханижәаба шықәса раԥхьа иҟаз ахҭысқәа ртәы. Иҳәеит аҵарауаа усҟан иҟарҵаз ашьаҿаӷәӷәа аԥсуа жәлар шеиқәнархаз атәы. Ҭемураз Ачугба иажәахә рҿы иазгәеиҭеит ақыҭа Арсаул, Приморск ҳәа ахьӡ аԥсахразы жәлар еизараҿы ирыдыркылаз ақәҵара шаԥыхтәу. Однако можно твердо сказать, что если не будут отменены эти решения, то они способны нанести непоправимый урон абхазскому народу и государственному суверенитету Абхазии. На мой взгляд, учитывая критические события 70-летней давности, жизненно важно разработать собственную модель национальной экономики Абхазии, принимать новые законы и программы по иммиграционной политике и оптимизации демографических процессов, включая репатриацию, реформировать среднетехническую и высшую образовательную систему для предоставления доступных и качественных знаний на абхазском языке. Ханижәаба шықәса раԥхьа аԥсуа жәлар рылахьынҵа аӡбаразы раԥхьаӡа акәны знапы аҵаҩыз ашәҟәы иннагӡаз ароль азы ргәаанагарақәа рҳәеит аҵарауаа. Фатима Гергиев-ԥҳа, Асҭамыр Гәаџьба, Аԥсуа телехәаԥшра.